Ke Rainbow of Sounds Music School ke Badan Haksionong Maubri Riboy District ke baju perlong sisim citayo ha ke sisa jan ha Little Flower Higher Secondary School Maubri ke don bunjait ke kom hikai ha ke liang ke tem keput bat karwai ke siau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal. Kikana agi bahan nyos dam senang kila banwan pentebit ha ke neg music school bat om dam jinge na ke mentai ke larang baru banwan pentebit ha ke neg music school. Pai ba baro kum shibenta ban khanglat ya ga jing pandan kam dau Ksai nailan lane u Chinese manja lane u synthetic manja bat kiwe ki jat Ksai balashna de ki plastic na kabenta ban Pynher Kudi na kalyang u district magistrate jang Riboy district nongpo ula penjeri da kekendan an cispa sau CRPC bandam sha ya ki riu shimet company na kabenta banshna penmi baddi ki Ksai Kudi ya ki blatip kum ki Chinese manja synthetic manja lane ki Ksai nylon lamanaru ikidukan ki bertemu banti badru ikiriu pat ba ki badan jing temu bantiet bat pendan kam hakaba Pynher ya ki Kudi kini ki jat Ksai ki de ki bom puut ki ba penjabo ya kamaryang Kiba pentut ya ka jinglong jingman jong ki wire bat signer electric bat khamtam kabu jingma hi kimrat bat kisim. Lada lap ikinu kiba penkeng bat yale persya kingat ha ka jingsha Pynshitom Katkum kaan. Ublei shibun.